بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبدي عز التري مسلم أخنا أخت هذا أنا كاس أقول من بدل كل نبي صلى الله عليه وسلم شامل جامع دعاء وغيرين دعاء جنسنا بتجا أده ما نبي صلى الله عليه وسلم إغرفانو الله تعالى حضرة قربي دعاء وغي عدد ورفس كنا إمها هيو كمين إكمغا إكولوي هوريها دعاء تكين إغرفان وني قربافا أده أرمنا همين إدعاء وني صح مغون وارد وغين آسا إغتم ميدو أرمنا كيغا ميوا دعاء كي إمام مسلم إكريفان صحيحه أبو هريرة رضي الله عنه أريهن رواك رباه بابا حديث بس فلقا أسا ودعاء حديث بس فلقا منني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو هريرة رضي الله عنه بدالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربه إكرفان دعاء النبي الله كحضرته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم الله كحضرة مي دعاء كربني أده فس كاميج مچا مي دعاء إكوليجن بني إهن مس فس كمك نبي صلى الله عليه وسلم إهن دعاء تك إفدان دنيا آخرتك هيو كم إدي كفاوا دعاء تك فس كامي إهن مس هوريها كامي دنيا آخرتك هيو كم باكم غاوانما إهوريها كمن إيجي تريغا هميني دعاء. هذا إما فرتما جملة كمنني: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. كيف هم دعاء ربني يا الله هم دعاء ربني ميلاك كنكمغا ركاتر كنكمغا ميلاك دين ميلا أتكا إصلاح قد باندي. أما نبي صلى الله عليه وسلم إم فرتم بدعاء فتوني دين إصلاح قدنا من جديد. إذا إخوانك إيمانكم كقولون إم فريهم إيمانكم فريهم صاحبا. إذا إخوانك مچا وحي بابا لبني هنغلو مچن مفلوني إكلي إخوانو ملكوتي عالم كنتت إذا إخوان دكونو سورك دكونو نرك دكونو وريهاكم دكونو كفولك عذاب دكه منظر كيفانا دكهونو ادي وحيغ ملائكه اصل سوره كيفانا فنوداغنه هنغدو مچگندوا الله تعالى سيدا بس وحي كربي ايمانكم مانكي فريهم ايمانكم كيفانا لبيگمبه يا ايكوغا وس كيفان دعاء كربني تم كيفانو گه دين تم كيفانا اصلاح كدبانده دين رانغول كدنا منجدي الله كحضرتك مي دعاء كربني يفهم انني يا بدين واصلح لي دنياي التي فيها معاشي ميلاك ديرولكم غاوا دنيا ديرون ميلاتك اصلاح كدبانده ان فرتما دين اصلاح كدنا منجدي يفهم دين اگرفان مي دعاء كربني دنيا ديرولون اصلاح كدبانده إيفه تمنى كيفان بدعاء كربني وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ميلاك إم فهو
rujua wane rujua nuwata emme fahu wazan kam gawa akhire miyala atteka islah koddevande e fahu hajar wan jumla ga kare faunu mi edeni du'a kurwani waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair kum hew kamegga miyala atteka duniyege hayan itur koddevande e fahu mi du'a ni mawalabani waj'al al maut rahatan li min kulli shar maraki miyalaya komme nubaka makun luika mekamga lavande adaballawa fas kamegge maccam mi du'a himeneni ehne mes duniya akhiratuga hewkame vanama ehewkamakan edi danna wafa adi rakka derikaman edifa nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi du'a kurabane ade emme furutama اللهم اصلح لي ديني دين اصلاح كدنو من edi ikade gefan allah ge hadratuga edi danna wane lobita khunne allah taala wani arwamenna dire ulembi goin bawa labba nabiyya sallallahu alaihi wasallam arwamenna wani huriha kame bayan koddeva eme din maneki muslim ala eneki nikameti alegge gotuga allah ge alegge gotuga allah datur kuranje mi datur kamiyab kurumattaga duniya matiga ena ada kuranje wajib kantattake bani lawafa misala kalmalamato shahadatake de kalime yafahuga namaz kuruma zakat dinuma rod hifuma kuladana wegen wa miha hajjuma adi enunas hewkantattan diinuga asawa amurta men nabiyya sallallahu alaihi wasallam din islah qaddaru mangedi mi kure bi du'a ga terege himene mi wajib kantatta e ada kuranje he gota furihamayan ada qaddaruge tawfiq allah taala ga hadratum mi ejeni e mi wajib kantatta almenna allah taala farad kurabba fa adi wajib kantatta e ada kuranje he haqq gotuga ada kurumege tawfiqa mi egere faana edila bani furtama jumlaga ei din islah qaddabu man edi kore be du'a ga terega himene kantatta hame yakiga allah taala haram kurabba fa kantatta rabuima zine kurma wakkan kurma riba keuma rishwatu geifuma mihuriha kamakun duruma rakkater qaddabu edi mi din islah kurmuge terega mihuriha kamakun rakka terewum wes himenegen asawe emle bitakhunne allah taala ge hadratun bagga tawfiqa medeni mikantataka misalaka balamatom alomge muslim mujtamaga bayfar warginam fene misalaka namazaka farwa kuda kuramiyun namaz ekko dukulla fa mihum bayfar alomge tere rangalan ule akhun eba efade mihegan eba misalaka eba bune ki beheye nasihatinu godum ki beheye namaz nukurani namazaki mi dinu ge rukune ki be roda nuhibani mi mikame ekantatta maayakan eba kiyade ehinnames algodumen amilla nafsu matin bayfaharan haduma netifawa kamen ei algodumenna e fatis namada e namazuten ege wagutuga ada kureveni allah taala devvi tawfiqa kunkam allah taala algomenna tawfiq ekamuge heu tawfiq devva fawa ative algomenna kureveni algomenna ki efiskala hare bare libigen babe no emene la hawla wala quwwata illa billah efis hare bare nete allah hadratun anna araka baraka menwi em allah taala algomenna ekam minvar koddevi tive algomenna ekam durwe ekam kureveni adinu bakan tattakun durwe venis allah taala algomenna ekamuge heu tawfiqu debba fawate mi muli islam din ga asawa huriha manaki alaki insanayki ebes are barenne nikameti mi hekkama ena abadu me abadu allah barosa awan jehekama eneki allah beenun jehigemwa nikameti alekkan mi aslu ubudiyataki alu ege manayki alunnaki ei allahan abadu me abadu beenun jehigemmun em lobi takhunne algonumen ekantata hewgotuga korekom gawanama allah edevvi tawfiqan algonumen shukuru ada koranje em ballawa kiyatu qur'anu ga allah taala wani ekam ga waha ka bayan koraba
شعيب عليه السلام ke dukul matin eke efan vidal woni Allah taala wahikura woni hud surate ke addi avana ayatu ga wama tawfiqi illa billah miyalaye milibigem wa tawfiqaki hewkamu ge tawfiqaki e Allah ge hadatun aychege hama ekani Allah ge hadratun aychege Allah ami arumen dekin jego teke Sulaiman alayhi salam Allah taala evves insanaka adam ge dariyaka nudevva verikamaka ara bar egere mana devvi jinninna va egere fanu ge khidmat kurevi ehinnames kigeto ehido balqis ge takhtu gennawon egere fanu ge majlihuga tibbe jinninna insinna mushal bone ehido ifrite jinninge tere warugada ifrite mebunani kalefan ti majlihun tedi wadagat mege kurin timan kalefan timan kalefan ge arihan e takhtu genestifana me enam se kalefan beenum fule evrema avaha ehidu ilmu devva fawamihe Allah taala kiyet Qur'an ge e aya bawal bani qala alladhi indahu ilmun min alkitab futuge ilmu devva famiye ko me ege fana dannawani kalege fanu kali hingalam kurin esfiya jahalum ge kurin e takhtu kalege fanu ge ariya genestifana me den egota kantatte vegen diye hindu Sulaiman alayhi salam ke do vidalone ke efan dalon qala hadha min fadli rabbi mi timan ge beri ilahu ge fadlu wanta berikame dilati wanta kame ke efan go hori are bare nu Allah ge fadlu wanta kame liyabluwani ashkur am akfur timan ke efan imtihan kuravumatte ke timan ke efan ki shukur veriwa aletto nuwata kafirwa aletto imtihan kuravumatte ke labita kunne algodu menna hewkame kurewekam gawanama Allahn hamdu kuranjehe Allah shukuru kuranjehe adi egotuge matiga algomen tibuman edi Allah ga hadratun algomen dannawanje ema mi tawfiq miribeni Allah taala ge hadratun adi egota mi din himayat kurmuge terega nuata din rakkaterko din hifetum ge terege himene muhimmu kamaki Qur'ana sunnatuga warugaden hifetum मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बसवर तक आदे फहु ज़मानुगा खिलाफ तंग उफदेन कमा एहिन मस खिलाफ तंग उफदेन कम बस बयान करवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ तंग उफदेन कमा एतके बयान उम्मे बेहिगंदा ने कमा एहिन नमस यफहु खिलाफ तंग उफदेगंदा हिंदू दीन मतीगा साबितुम बस अमर करवे करेगा फान आज साबितवाने गोबस देखेवी करेगा फान करेगा फान हज्जतुल वदाअ का करेगा फान मोरी उम्मता मुखातब को करेगा फान हदीस कुर्बानी तिमन करेगा फान मिदनी तियमा भी होगे तेरे देच दू कुर्बाफे एक हिफहट्टा के तिबिहा हिंदको एक हिफहट्टा तिबिहा हिंदको तिबा में हूं मगफरत के नुदाने देच के ए अल्लाह ताला के फता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत एक हिफहट्टा के तिबिहा हिंदको मगफरत के नुदाने एमाने एक हिफहट्टा शे तिबा में सलामत के मन सलाम के होदम बेनु कम वावानमा नरके दिनो मन एदे कम वावानमा कुराना सुन्नत के पाटा में लबता खन मेदो और में गतुगा अल्लाह ताला के फिंग ये तो कुरान एबे और में गतुगा तर्जुमा तक एबे होरी ये तो कुरान के तर्जुमा तक एबे होरी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मसफुर द मीनी ए होदम बेनुम वा मीहका ए बेनुम वा बहकुम लिबिंग फही को मेरे हमले बदख मीगा हिफेटुं अन ओती अलवमेना ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए हदीस अन्ननी को दत्तकुम गदेयं हिफहट्टाशे एहा इस वर्गदे ए सुन्नतुगा हिफहट्टाशे एमे हम एगोता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्मे गिनान कुर दुआ की या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक ए हित्तन एफुम मिफुशफरलुवा इलाहे इमे करे फानो के हिब्बुल इबे इलाहु के दीम मतीगा साबित को दिपांदे मी अनुर में कुरंजे दुआ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एके फानो के इसफदिहा फाफतका पूरे में हुरिहा फाफतके एके फानो मने फुस्सो दिबा सुवर के दाने कमगे माने के यकीन कंगे के फानो दिबाफा अजे के फानो गारिगा तिबी बस सहाबी बेकल नवस्तबी एहिन नमस एबे कलुम हेव कंत तमाने की या एकी गवस हेव कंत दिनें कुरब बेकलु गोतुगा एबे कलुम अलमन फेन्नने अलम कियालमा तो एबे कलुम के सियारत कियालफ कम गावानमा
ebe kalun mane ki ebe kalun kurevya hekon datta eon mane ki faqir nikamati ammati dati zamanuga mi dogumnaka nukureve ehnamas ebe kalun ammati dati kama ekega hodaka kureve hewkame vejjiya emagega ebe kalun heda kureve ad efo demenani mi hadis ga mi du'a ga واصلح لي دنياي التي فيها معاشي مي الاගේ දිරෙවුලුන් කම ගාවා දුනියේගේ දිරෙවුලුන් මි අලාෙන් ඉස්ලාහ් කොද්ද වන්දේ අනේ කිමීගේ තෙරේග හිබෙනනි හලාල රංගලු තකෙදි හොදුම් වෙස් මි අලායකි මුස්ලිම් අලායකි දුනියේගේ උරේරුගා හලාල් රංගලු තකෙදි කෑබේ උලේ මීකම් ගාලා වන්දේ එගොතම් මේ දුආ කරණි හලාල් තකෙදි හොදුමා النبي صلى الله عليه وسلم إهن دعاء توقع سوي اللهم إني أسألك علما نافعا فأذكرني علمك ورزقا طيبا أدي حلال رنقل رزقك وعملا متقبلا قبول يجنب عمل الدفو من جدي يقول فانو كم دعاء كوس فتسنا ما دفو يقول الدعاء كرفاك من أسوي أما لو بدي أقول دنيا دير وليرجا أرم من فين داني إبيكو أرم من كرمتيجا حلال حرام النبلا مدا هودا أمامي هدور قتك وليني إحنا مس أرجو من مسلميها أين أولني واقي إمج تريجا إمكم أين بير النوان الله تعالى رزق ليوفا فواني حرام قتك رزق كتم مجنان لا هودا ولنا كماكو الله ليوفا فوا رزق نون إنك نولي بين أي حقيقتك الله ليوفا فوا رزق أين اللي بيني إين مغكي إين أمر يغنبني حلال غتوغا رزق هودما أده مي غت النبي صلى الله عليه وسلم أرغبنا أمر كرفا فوري إيه حديث قاسوي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل تبا دنيا غواشه كأنك غريب بيرتس غتوغا نوتا دتروري غتوغا بيرتس نوتا دتروريكو إين مدكورا منزلون إين مدكورا تنون ಏನಗೆ ದತುರ ಬೇನುಂ ಬಾವರ ಕೊತ್ತು ಹೋದಾಣಿ ಪುರಿಹಾ ಇಚ್ಚೆಂ ಎಕ್ಕೊ ಬಕ್ಕುರಾಕ ನೂಳೇನೆ ಏಗೊತ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಉಳಗೆನ್ನುವಾನ ಏಗೊತ ಶೇ ದುನಿಯೆಗ ಉಳಂಬಿ ದುನಿಯೆಗ ಉಳಂಬಿ ಏನೆಯ ಫುದೇ ಮಿಂಬರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಏನೆ ಲಿವ್ವಾ ಫುದೇ ಮಿಂಬರು ಹಲಾಲು ಗೊತುಗ ಹೋದುಮ ಅದಿ ಹರಾಮ್ ಗೊತುಗ ಏನ ಹೋದ ಉಳನೆ ಕಮಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲಿವ್ವಾ ನುವಾ ಇಚ್ಚೆಂ ಏನೆಕ ನುಲಿಬೇನೆ ಎಮ ಹಲಾಲು ಗೊತುಗ ಏನೆ ಮಿ ದುನಿಯೆಗ ಹಯಾತುಗ فدي منبر هود من هنا ودمبي مولي دنيا جماعكم وليك نوجه هنا اما اي نونه دنيا ولمبي غوتكي دين يفو النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بيدني واصلح لي اخرتي التي فيها معادي ميلاك ام فهو وزنكم غاوا اخره ميلايا اصلاح قد فاندي اگمانكي دنيا متيغا هيو عمل كرمك توفيق دفمك صابون صورك إني منبر كود باندي الله تعالى جي النعمة جي قوتي إني منبر كود باندي إفو مي دعاء أنني واجعل الحياة زيادة لي في كل خير أدي كم هيو كم جميلة الدنيا جي ديرولون يتر كود باندي إني ميدني الله كحضرتهم دنيا ما نجي هروم جي مدة دقوا كم جوانا ما مدة جي تريجا هيو عمل كروم جي توفيق دي باندي بيميهنكي اباميهم امور ديو كربا فانوتا ديغو باي ehnames eya ekiga heu kamen nukurave kam gawanama e umuru digumun ene yabani manaki ene badu nasibe echeka wane ei umuru diguwe heu kamen nukurata nubakan kurakam gawanama fa fatavuge fem barwe gendane ehnames mi duaa ga mi edeni heu kan kurumuge tawfiq defuman edi adi e umur degwajje kam gawanama e heu kan datta ginan kurumuge tawfiq edi e fomi duaa ga men waj'al al maut rahatan li min kulli shar adi maraki mi ala kum men bakamakum luykam kam ga lavande manaki hadis ga anna fadain ad dunya sijnul mu'min dunya ki mu'minage hurage eneya jalif fadaiche ene mes kafir mihaya ene surge fadaiche ei mu'min ala ene waki intake geterega waki hudud take geterega ene ulemun dani allah haram kurfikamaka ene are nugannan ei duniye ga huriha mehu emine ga mujtama ga huriha mehu
huri kame kam ga inamas haram kame vani haram kamaka ena eyan ara nugannan enamas kafir nuwata fajirun haramen halal numera ek kantattaken ara gannane ena waki hife hettu menne waki intakenne ena beenum wa gotagen ena ulane ena mu'mina eki efadami henno mu'min ala duniya matiga ena ulemunda dostoga emme fahu neewaya hamayan ena hifar quran hewa gotuga ulumatteka ena hifar quran manaki ena duniyega hurikam ga wanama hama buddhi hurikam ga wanama ena abadus hewa gotuga uluman hifar qurani ei enage imtihan adi kuriyaddani emme imam ahmad aswal koreveni den kon irakun heyye mi rahaten arame kolle libeni miduni matiga kon irakun heyye arame rahaten libeni ei de kefan dalwani عند أول قدم يضعها في الجنة سورجيغا على فرتما في ولا إكيجي حرام اللبيني أي حقيقة كلا بتاخني مرن حاضر كروي هند دوس أي شيطان عبادة امتحان بكروي هم بيما سورجيغا على فهو مانك فرتما في ولا إصابة إن هفر قرآن أيو كان تذكر متيجا إنا دمهنان نبتاخني me hadisun enge icheki alage insanage nikametikan enage are bare nekkan allahan ena beenun jehigen wakan eme get qur'anu ga allah wahi kurawani ya ayyuhan nas e mistakunne antumul fuqara ila allah tibamune allah taala ya beenun teribegen babaiki tibamune allah taala beenun jehigen bani والله هو الغني الحميد الله كي فودي ودي جنبا حمد لي ودي جنبا إله ألقون منجي ألوكمكا ألقون منجي روديكا ألقون منجي نماذجا الله تعالى بين بودي نغنوا ألقون من إله بين جهي جنبني ألقون من إله بين جهي جنبني أمر بتأخذني أما يا كيجا محديث بدعاء النبي ورم مهم في لا ولنجي دنيا حياتك مچا آخرين اسكرون بحديث نبيك دنيا كي هيوكم بس نبي صلى الله عليه وسلم وني ادي دنا وافا اهنمس آخر معنى كي آخر جلوا على فكانون آخرين اسكرون جهني مساك بلما دنيا غالود من اولي اولمغا algod men balani duniye iskoffa nuwata allahan alku kuranje alkontatto iskurani nuwata duniyege diruluma yafariya aminna darinna duniyega mi halal gotuga ulunto iskurani mi hadith wara safko mi du'a wara safko ngenge muslim ala iskuran jeheni akhirikan ema ena mane ke hewkontatta qurani duniyege horiya kame koffa den itura bagute vejjano aslagi ena allah taala ga hadrata kuranje alukontatta kurma fawga den duniye kan tatta ka ngolajene labe takunne hamaya ki misal ka balamato mi duniye ga algon men ecce misal ka balamato phone en ecce gannakam ga awanama algon men e phone be gotun e danna mi hon kare ga aha olun filwa e phone kuranje beenun hifa gota e phone ko hori kan tatta ka me do algon men suwal kon ulen ehinnames maraki dini kame vijaya rode vijaya umra iddamu den e wara manaki wara aada kame den kollambe e urians qura kame e nune aslu haqiqatu ga ulenje gotaki dini kantattaka dini alukantattaka e kuranje gota e kureveto e samalukan denje e me duniye annani devana darajeka a duniye do kollani enno nabiy sallallahu alaihi wasallam duniye ga masake kureve ikale fon ga ambe be kamalun tibbebe ikale fon duniye ga dirulun ekko du kolleve no ehennames akhiren iskuranje haqiqataki akhiren yafahu den duniye ga dirulun annane e balaw dakhunne imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala mi duaya behe kotun bidal fawe ekefan bidal wani هذا دعاء عظيم جمع خير الدارين الدنيا والآخرة مي ورم ما تبير دعائك مي دعاء دنيا آخرتك دنيا هيوكم وني شامل وجنة فحق على كل سامع له أن يحفظه ويدعو به آناء الليل وأطراف النهار
mi du'a aduwaha fi komme mihaku mi du'a dasko reganuga ya adi duwaluge dekoluga hinduna haviruga mi du'a kurun enege maccen hutte wala'alla al-insana yuwafiqu sa'ata ijabatin yahsul ala khayr ad-darain faharga ene du'a kura eruga evedane e du'a ijaba kurave wagute kamuga ehindu ene duniya akhiratuge hewgan ene lebigen dane ema lebta khunne nabiy sallallahu alayhi wasallam ge arihum megoten yasawa du'ata arwor men bajehe gina gina kuram e du'atan hodan bajehe erun armenna duniya akhiratuge baajer kan lebeni hada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khaira wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.